manuk jantan. Pagi-pagi manuk nyebur deh. Setiap hari maraban janggo. Namanya di manian dulu seger. Ur. Manian dulu manuk seger nama kiwes setiap hari manuk di mana nyebur deh. Enak manuk enak tiris kieu karunya ngapikeun namanya manuk teh. Kalau manuk manuk berapa hari teh judulnya panggilan manuk ya. Tuh para pada jagong para menjahit setiap hari teh gitu pulang kerja teh nyebrot ngapikeun manuk gimana teh padahal seger ya mah halus tuh dari manuk mah. Manuk kata manuk tuh seger nama segernya nama lihat tuh atas lah mandian dulu. Nama seger nama si babrai kurang di mandian apa disapaan kurang lukanya tirisun rumah luka teh hai habis mandian pagi-pagi anak teh diturun diangkat teh abi anak teh kita di Jawa di sana jaga ria seger di lapan lah aduh nantu oi tuh benerkeun nama mesti mandian mah diapikeun nama tuh seger nama seger nama wena di manian tuh mari alah seger kieu mantep manuk kur tuh lagi sebrotan anak bisa kur tuh ngenang kieu euy. Like, comment, channel Oding.